гулнора ҳасанзода директори агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз мавҷуд будани ашхоси изофанавису нодуруст пешниҳодкунандагони омор изҳори нигаронӣ кард. ӯ зимни нишасти матбуотӣ зикр намуд, ки ҳолатҳои нодуруст ва изофа навиштан ҳамзамон сари вақт насупоридани омор ба назар мерасад ва нисбати онҳо чораҳои зарурӣ аз ҷумла ҷаримабандӣ карда мешавад. зикр гардид, ки дар давраи ҳисоботӣ 492 нафар кормандони мақомоти гуногун бо даст доштан ба чунин корҳо ошкор гардиданд, ки нисбати онҳо ҷарима дар ҳаҷми 227 000 сомонӣ баста шуда, аз ин миқдор 200 000 сомонӣ ба буҷаи давлат ворид карда шудааст. ҳамзамон дар нишаст қайд гардид, ки бекорӣ нисбат ба соли гузашта афзоиш ёфтаву ба 2,2% расида, назар ба ҳамин давраи соли гузашта 0,2% зиёд аст. سری وقت پیش نمی‌شود و از طرف ما معین شده موقعیت قانون جریمه بندی کرده می‌شود. لیکن شما می‌دونید که این اصول مربوط است برای همه شخص‌های حقوقی و فکری رو می‌دونند و البته این گروه که محدود شده و هر روز میشه موقع جریمه کی معلوم می‌ده که این صورت روی جریمه بند مشروع در این صورت یکم اصول جوری مقامات‌های محلی امور و 492 نفر شخصان منصبدار کارخانه و تشکیلات و مبلغ 227,000 سوم جریمه بستند که از این مبلغ به بودجه دولت 200,000 ورود شده است. این در این صورت